Ayuthi baria baringaga biashara chao taunine ya Wamba ireri Samburu baria ni barurejo rwa Meru ni bakuria minister Karia Bwandene kithure kindike kubatethereria kumania na wongere kubwa wagagia bura bukuonekana ntereu batongeretwe ni mukaririgiti wao Mark lithira bariuga biashara chao iri ugwatine na kumeneria siasa cha kindurejo iria igwita na mbere kuma tauni ya Isiolo baugite o Mukenya ari na kioto kia gukara tauni o iria we kwenda Nthigurune. Kelvin Kimathi na Nteto Nkuruki. Ukimbithire ruta biashara mwanya nteresha Wamba muno kuma kaunti ya Meru ibetite na mbere kumakira uturo bwo kumanya wagia bwo Karia ntere unaria na itiyo kineno bakuruma minister wa Karia Bwandene au Kenya Professor Kithure Kindiki ukumilati ati nikenda bakona thiri buruntere yu biashara nesio Wamba inkarite miaka 3 lakini nkuromba thirikari nene Kithure Kindiki uwe tukarie Kenya yonthe nya Meru barabara tangu Chamburu Ameru betu ibakura muno nara barabeta ngare barabeta kuruta biashara area cha Wamba marale ikethira mbande tiwe kumba kura muntu una thirikari ne kwirwereo baturenda kumenya umana turenda turuwirirwe na akietendeke turi batu twatwekera tanto ba Samburu East tutwira no kura shetu cia no tutije heshimiwa betu nye beta kwate ba Meru tutije banga bana beta kwate kura shetu cionthe isia Samburu East mbati kuma anto bamberia korawa utira ititwe nayo wigagwe ate sijui nini mutajua mko kwetu na sisi ndio tunawapea kura. Kwa hivyo hata waheshimiwa wapanda hii ya kwetu wajaribu benye wanaweza kututetea pahali tuko. Batongore twimaklithuriri mutongori wa Nthuki mbithi kinyawe buru betite na mbere kumeneria na urito muno ciata ciambathu kumakira tongoriri kunjwa kaunti neye buru kirimirio mwanya community yetu ya Meru barabara Isiolo muno antu batigania east and west na atongeri barato thurite na kura na bangi barabara appointed enko buromba na gitio rira community kwelia guchwa ngwataniro rekiwe kiranjara chienu kwathura na ngwataniro rira community kwon iwetabura nontu antu baraba kuthokia community na baraba kuileta njara yo iguru kwathura na community ya Isiolo baraba ingi ni antu baithirikari ne na bate kwenda just Mumiru ethira ne weta ndene ya town ya Isiolo nontu boku ibina araba iwatirite bate kwenda rutero rwa ururwa bate kwenda mirengo era barunga mirite urwa kuturiwe nyoke ya kwithorunga mirite murengo ya gavana kayo au ibwega wario umantu arako batere kwa riama na arangu community guchwa ngwataniro ithira wi mustari ya mbere wi Mumiru guchwa ngwataniro ya Meru bangi kwina muchamani guchamanwa thai ya tigania na michamaniera ni tite bwega lakini ukeya kwa ilia atongeria baraba thuri na kura ibo bakuita bakamathanira muchamaniera yukomba kuthangalanwa na bangi barabara ya appointed ibo na kibunge na ito ibarombete thirikari ya kaunti ya Isiolo buru tungatira nyumba ya kurukia miri cibitari nene ya Isiolo irete ariritwe buru muno nare kuringanithwa na kuna mwiri uyumwe kila mumono governor wetu wa Isiolo nonto bamocharira ya Isiolo nonto mochariu ya Isiolo netomete batu manto ya maingi tokaremo kuibanga manto ya madhiko kabisa tunashindwa kujipanga vizuri sababu ukiangalia ile mochari haina fridge haina dawa kabisa. Sasa inabidi ukipeleka mtu unaharakisha kufanya mambo ya haraka bila kujipanga, unafanya kitu haileti ile heshima ungependa ikuletee sababu ya kuona mwili utaharibikia pale. Kwa hivyo tunaomba kwa heshima kuu Governor Abdi Guyo angalia mochari pale sababu hata kama hii kabila yetu ndio inaingia pale, tunaomba kwa unyenyekevu angalia pale sababu watu wetu ndio wanaenda mochari wanateseka sababu pale ukienda wanaekwa kama vitu imetupwa. Weru TV kuma kaunti ya Isiolo mbita wa Kelvin Kimathi.